tuhariririe hwaine wa umothe kanitha nera ugati ne hariririe gwita president na mwena wa mung'ethaniro nigetha maranirie nigetha ndugamano iri koretwo kucia kiuteti ikorwo igithira na ni mwena uyu ngire hena kiuria turenda kurania o ringi hwaine wa umothe turenda kurania kinguru mwana nao ena king'ethui kana ena kinguru niguo ndare maingĩ tukuharĩirie hwaine wa umothe no mbere ni matemo tukuharĩirie Inooro hwaine atongoria dini kuga nimeharĩirie kurehe hamwe president na mũng'ethanĩri wake niguo kurehe thayũ bũrũri-inĩ. Upige magoti na useme nimetubu dhambi zangu ili Wednesday ikuwe ni siku ya mabadiliko. Mnaweza kuhujumu vile vile hali ya delivery of justice, lakini there is a higher court which sits at the Hague. Atongoria Kenya kwanza kuga gutire no hotekeku wa kwarira miario ya wiguano na Odinga rere Azimio ething'ĩrĩirie mĩrũrũngano. Minister wa Gitiri Kithure Kindiki gukuruhania president wa tene Ruto Kenyatta na njama cia mĩrũrũngano. Andũ a Kiambu ni marenda kuigua ni wĩra ũrĩkũ ũraruta wa gwaka industries na factories na andũ ni ũndũ wa ciana ici citũ itũraga bara. Na atongoria Kiambu kũrĩa minister wa Iganda Moses Kuria ndagetikire makungerio wara wakini wa Iganda mũgũnda-inĩ wa Del Monte. Gatho cia mwanya gwikara mitambo-ini mutori tunajira ya sheko ni Stanley Kenyaji. Tukiambiria mohoro maito, minister wa ukui Kipchumba Murkomen augita te thirikari ndiri na wedi wa kuhe mũng'ethanĩro mweke wa kwaraniria kuhorohia wagagu wa uteti thutha wa mũbango uria wathugundĩtwo rungu rwa kamiti ya mwanya ya bunge cierĩ kwaga guciara matunda. Murkomen na kĩhĩri kĩa atongoria a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza maugĩte atĩ gũtirĩ no hotekeku wa kũgayana thirikari na mũng'ethanĩro na gũkĩrĩ ũguo honge cia ũgitĩri citirĩ na wĩki o tiga kũhũthĩra hinya ũrĩa cihetwo nĩ thirikari kũng'ethanĩra na mũbango o wothe ũngĩtuthũra wagagu gũkũ bũrũri-inĩ. Wawerũ wa Nyambura nĩwe ũratũhingũrĩra mohoro maitũ na riboti ĩno. Makĩhumbariri igongona rĩa gũkũngũĩra ũtungata wa mũthikabu mũnene wa kanitha wa AIPCA Frederick wa Ng'ombe mwena wa Bahati kaunti-inĩ ya Nairobi. Atongoria arĩa manyitaga mbaru thirikari matongoretio nĩ minister wa ũkui Kipchumba Murkomen maugĩte atĩ gũtirĩ na mweke wa kunanĩra njũng'wa na mwena wa mũng'ethanĩro kũnina wagagu wa ũteti thutha wa mĩaka ĩrĩa ĩrarĩho kwaga umithio. When the president gave you an olive branch, akatangaza akasema twende bunge tuongee, haikuwa weakness. He did that for the better of the country. President William Ruto ashaosha mkono yake, alishaweka the ball to your court. Wewe ndio mwenyewe umekimbia kutoka meza ya mazungumzo katika bunge pale. Na tunaomba msamaha kwa yale ambayo imefanyika mbeleni. Tulifikiria route zingine zitasaidia, hazijasaidia. Watu wamekaa bunge kuzungumza, imeshindikana. We cannot have a cycle in this country. Every 5 years tunaichoma. Ona tuwe kama huduma magi mothe tudumishe amani katika nchi yetu. Tutigetikira indo citu ithukio kwa sababu kuharibu vitu yetu si kusema ya kwamba ati bei ya uga itapugua kwa sababu ya kuharibu mali. Ile itafanya ni itashagia kuongezea bei kwa sababu wale bado wataitishwa ushuru wa kutengeneza izile mali itakuwa imeharibiwa ni sisi. O rĩngĩ atongoria yamerekeirie ũrũrũ wa mĩguĩ yao kũrĩ president wa kana Uhuru Kenyatta makiuga nĩwe ũkoretwo akĩhe mĩhang'o ya mũng'ethanĩro mĩhũmũ ya muoyo agĩteithagĩrĩria gũkinyanĩria mĩrũrũngano ĩrĩa kiumia kĩhĩtũku yacũngĩrĩirie ũthũkangia wa mamirioni ma mbeca. I think I want to tell Uhuru Kenyatta because I know him. Let Raila go. Leave him alone. Ile nguvu unampatia, ile uchochezi unampatia, ile mali yako wa Kenya walisaidia baba yako na kukusaidia uko nayo, unatumia vibaya kuchafua maisha ya watu wengine ambao ni mahasla wanajimudu kimaisha. Let Raila go. Let him make his personal decision. We will deal with him as an individual. Mimi namwambia apende asipende atakunywa hii dawa ya uongozi ya William Samoei Ruto hata ikiwa shungu.
Mkumbuke alikuwa kwa hiyo serikali nyingine na ni atuhurire muno. Sasa bado anataka ati maneno ya handshake, hiyo haiwezekani. Heite mire kunyitwo ne thirikari na he mivango enge tutekugweta kanitha-ini. Tuge ate kahinda ge gukinya kwigita tiguoya. Ni icio ndicitenderia tondu cia kanjo na cia wira mwatuthomithirio mwaka wa 1921 ati icio iticiragirwo king'ang'a-ini. Mwena wa mung'ethaniro ugite ati uracokereria mirurungano ya thiku ithatu o kiumia kuma muthenya wa gatatu, na thirikari riu irera a Kenya matigakorwo na wagagu tondu borithi na honge ciothe cia ugitiri cirutirwo watho wa gutigirira ati indo cia a Kenya ni ciagitirwo gutire ngero cikahanika. Tusiingie katika mtego wa hawa watu kwa sababu wanataka tuingie hiyo mtego, ili sasa kusijulikane nani anapigana na ni nani anafanya hivi. Wacheni tulinde hii presidency ya William Ruto. Hata kulinda mali yetu tukumbuke William Ruto 5 years down the line tutaandika kitabu. Mururumo uyu mweru wa gutetera thirikari na kunyoruria mibango ya mwena wa mung'ethaniro matura-ini ukite thutha wa President William Ruto gucemania na atongoria aria mathuritwo na ciama iria ciumbite ngwataniro ya Kenya Kwanza thingira-ini wa iregi muthenya wa Juma, kuria amerire ati mirurungano yoete mwerekera wa uteti na gukiri uguo magirire gutwara urugari uyu wa uteti matura-ini gutigirira ati makiria ituge cia ngwataniro eno citinathingithio. Na uge omwe atongoria a Kenya Kwanza magongona-ini matiganite muthenya wa kiumia manyitirire ati mihango ya mung'ethaniro irongoreirio gutigirira ati President William Ruto ni ate mwerekera wa gutungatira a Kenya na muthia-ini aremo kuhingia ciiraniro iria arutire hindi iria amathaga kura, undu uria wagiriire kung'ethanirwo naguo na njira igwete niguo thirikari ithondekerwo riera riega ria gutungatira muingi. Girifotera Inooro TV kuma kanitha-ini wa AIPCA Bahati kaunti-ini ya Nairobi. Njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Kanitha ni waniriirie ati niwe haririirie kwarira miario ya kurehe wiguano gatagati ga President William Ruto na mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga niguo guthengia a Kenya mitangiko-ini iria makoretwo makigerera. Matongoretio ni muthikabu munene wa kanitha wa Gatoreki diocese ya Nairobi Philip Anyolo. Atongoria ni mageire kiene mirurungano ya wanagi iria ikoretwo igitabanio indi makoria thirikari itikire guthikiriria makaya ma muingi. Martin Munene ena ndeto eno makiria. Riri rugari wa uteti ukoretwo ukiambatira guku bururi-ini kumana na mirugamo ya mwena wa mung'ethaniro ya gwitia mirurungano ya gutetia thirikari, naguo mwena wa thirikari ukihura githuri kwaga kuwagwa. Riu atongoria a dini ne maikitie mugambo. Akiaria ari kanitha-ini wa St Benedict Goigwa Thika, muthikabu munene wa kanitha Gatoreki diocese ya Nairobi Philip Anyolo niokireire mirurungano ya wanagi iria ikoretwo igitabanio indi akiuria thirikari itige kunira ritho makaya ma muingi. So that freedom of demonstration, that freedom of also taking care of those who are demonstrating shall not be infringements against the joy and livelihood of others. So we ask also our security people to be very cautious and professionally to handle the matters as they come. Nake provost wa kanitha wa ACK All Saints Cathedral Ivan Somolo onake akiuria thirikari guthikiriria kiriro kia Kenya na kuria mwena wa mung'ethaniro naguo guteaniria mirurungano yayo. Rais William Ruto pamoja na viongozi wanaomzingira hasa the executive kukubali kuzungumza pamoja na upinzani. Na pia vile vile tungependa kutoa wito kwa kiongozi wa upinzani Mheshimiwa Raila ya kwamba ni vizuri tuelewe ya kwamba maandamano haitaleta usaidizi nchini. Na ku kaunti-ini ya Nyeri mwikariri gite wa thikabu amakanitha ma kiroho Paul wa Njohi akiaria ari kanitha-ini wa New Life Nyeri oritie mugethaniro gutiganiria mirurungano na kwendekithia thirikari kugitira a Kenya kumana na mirurungano ino, no akiendekithia watho urumirirwo. Maandamano tio solution ni andu kuikara
maranerie metekire mena yothe andu methe njira ya thayu iria gutuma andu maranerie thirikari ithikiririe opposition yetekire nayo engage na ajumbe itothe aria tuthurite a senate ajumbe akundu gwitwo parliament na nginya counties metekire riu mambiririe kurutira Mukenya wera matigane na maundu maingi. Utongoria uyu wa makanitha ugite ni wihariirie kunyita itemi ria kuiguithania president na mutongoria wa mung'ethaniro kungituika o mwena uri na wendi uyu. Tunaungana na muungano ya dini iliyotoa mwito ya kuandaa convention ya majadiliano inayoleta pande zote za siasa pamoja ili pamoja tupate suluhu. We can initiate, but also it depends on the two and other opposing parties to agree that they can come together and discuss. But the church and the interfaith group are always available for that. Muhimu muno omundu ethethayo na njirere akihota miario tutige kwaria miario ya gucongera tuikaranie na thayo gutire mundu wathurire gutuika Mukenya. Mwena wa mung'ethaniro uthiete na mbere na guthingiriria gutafania mirurungano kuma gatatu ga kiumia turaingira riri thirikari ihurite githuri kwaga gwitikiria mirurungano ino handu-ini ha Inooro TV de county-ini ya Nyeri. Jetagwo Martin Munene. Na turio ciĩgiĩ ũteti mwaho wa atongoria ngwatanĩro-inĩ ya Azimio One Kenya Alliance nĩ manyitĩrĩire mũrũgamo wao wa gũtabania mĩrũrũngano yao ya gũtetia thirikari thengia ya mĩkana ĩrĩa marutĩirwo nĩ honge cia ũgitĩri. Mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka augĩte atĩ nĩ megũtigĩrĩra nĩ maheana notithi cia mĩrũrũngano kũrĩ borithi, kũrĩa ningĩ no morotete honge cia ũgitĩri makiuga atĩ nĩ ciĩharĩrie gũkua mũrigo wa njũragano iria marauga icũngagĩrĩrio nĩ borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Gĩcigo-inĩ kĩa Mwingi ya Gatagati nĩkuo mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka marĩ hamwe na atongoria angĩ a kaunti ya Kitui manyitanĩire na etĩkia a kanitha wa Full Gospel mahoya-inĩ ma mũthenya wa Kiumia. Atongoria aya makĩoya mweke ũyũ gũtĩtĩrithia mũrũgamo wa mwaho wa Azimio gũtwarithia mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari thengia ya mĩkana ĩrĩa mahetwo. We are a government in waiting. That's a law. So if the government that is in place, and I have said before and I will say it before men and before God, it is actually an illegitimate government. If that government is unable or unwilling to do that which they should do, then they should vacate office either willingly or we force them out of office. Tunapika makelele because mwenye ako kule uongozini yule alichukua uongozi kwa njia zinjulikani, amefunga masikio. It's not a matter for us, it is a people driven agenda because they want their country back. Manyitirĩire atĩ kũrũrũngana nĩ kĩhoto kĩheanĩtwo gatiba-inĩ ya bũrũri, makiuga nĩ megũtigĩrĩra nĩ mandĩka marũa ma kũheana notithi ceceni-inĩ ciothe cia borithi kũrĩa mĩrũrũngano ĩno ĩgatabanĩrio. Maandamano hayako ndani ya katiba. I would not come and tell you tufanye maandamano. No. Because it is clear. The right to picket, the right to demonstrate, it is there. The only condition, ukifanya maandamano usibebe silaha. Sasa wenye kubeba silaha kwa maandamano imetambulikana wazi ni polisi. Nĩ makomithitie na njĩra nene ciĩko cia njũragano iria cionekete mĩrũrũngano-inĩ mĩhĩtũku, makĩruta mũkana kũrĩ mũnene wa borithi wa gũkuithio mũrigo wa ikuũ ici. Mnaweza kuhujumu vile vile hali ya delivery of justice, lakini there is a higher court which sits at The Hague. And the rules of engagement are very clear. The person or persons bearing the highest responsibility, yani yule mwenye mamlaka, ikiwa ni juu ya timu ya polisi ambao wanaua wananchi kwa kupiga risasi kama swara, yule ambaye ametoa hiyo amri
ndiye atakuwa held responsible, and of course individual responsibility as well. Jumatano ya tariki 19 kiumia turaigira niguo Azimio One Kenya yanirire gugatwarithia mirurungano kundu gutiganite bururi-ini, mucemanio munene wa muingi ukiraririo kiharo-ini gia Kamukunji guku Nairobi. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Ni wega Wangui wa Mwangi, tobe tuhumuke o hanini tuno ni turacoka tuthie na mbere na mohoro mangi. No, kila kindu. Thapki special. Introducing Thabki in Kamba. Thabki, kwani wamba goyu? Koma lukaitu selewa. If Kamba is your language of the heart, see how jealousy and betrayal tests the bonds of many, as in this story of Thabki, a beautiful, lively and intelligent girl who faces all challenges in a positive way. Wateni mwetuzu? Nekatoloke? Ndio mwenda. Ndikwenda umwewa na ndikwenda kwenda ya nalusi yenu. Ntakitale ni etie andu taitu twakwata andu matwendete na ngoe mwetu bwa amituki. Watch Thabki in Kamba on viewsasa.com. Asi akamba netwabikiwa. Ni ukwenda buroti ogwa kajoba shago koborithia. Hostels, go downs, Airwave Properties Limited. Twenda commercial plot shia 50 by 100 Juja Township, Waima, Thika Superhighway. Buroti ishi iriganetie na JKUAT University. Na ya frafra ya rami ya kuma Juja gothiga todo. Igareire bogoda theinie. Juja Town, nyoba itiresiaga akobori. Na yo rent nejaga. Thogora ni milioni inya ginya milioni inyanya kuri gana na haria broti ere. Oka Unicity Mall first floor. Horathimo ere screen yaku. Airwave Properties Limited. Mogoda no title. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruto Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Niliacha nimu akitusumbua akipata 30% max. Nani amefunza mtoto mdogo kuibia mpaka anapata 90? Hatuko mahali ulituacha kama sikio. Tulishagundua siri. Ni tamu. Kwani unga imepika hiyo ugali imewekwa nini? Maji nimenichangamsha mwili mpaka akili. Unga wa Bingwa Premium ndio siri. Dad, tangu tuanze kupika unga wa Bingwa Premium, mimi na bro tumekuwa mabingwa kwa njia zote. Bingwa ni tamu, siri ya mabingwa. Bingwa Premium Maize Meal kutoka Graden Millers Limited, watengenezaji wa unga wa mahindi wa wema na Bingwa ngano. Bingwa Premium Maize Meal, siri ya mabingwa wote. It hasn't been easy to find the right diaper to protect Celeste's delicate skin. After trying many diapers, Pampers proved to be the best for my baby. I tested it myself. I placed Pampers and an ordinary diaper under clear bowls with a hole in the middle. I poured 1 cup of water in each diaper. I saw that Pampers absorbed 2 times faster. So almost no wetness can be felt on my baby's skin. I only trust Pampers for my baby. Go try it yourself. Imara Lands Investments Limited ikoreto eremia ketatu ya uheani wa title deed kore we moigithia Jumamothi mweri 29 the 29th of July neturagwetira igogona ineria uheani wa title deed ne Korea Maxland Hotel
Juja reu tukureheire 3% anniversary discount Joska 499,000 Nakuru 295,000 Nanyuki 225,000 Matu 200,000 Horazimo 0717444333 Mara Land Investments Limited Shamba kwa wote title deed kwa wote. Hata kama nilikuwa ni makosa nimefanya, sioni vile serikali bado inataka tu kuniadhibu. Kurudia kosa ndio kosa, sitarudia tena. Hallelujah. Can I get an amen? Feels like the Holy Ghost running through you. Tukakunyitogeni mitambo-ini o ringi tuthie na mbere na mohoro. Minister wa Ugitiri Professor Kithure Kindiki ni aruteire mukana arurungani aria mararurungana na mworoto wa guthukangia indo cia muingi, akiuga thirikari ndikunira nduritho ringi mirurungano ya Azimio kungituika ati iratabanio na njira ya kwananga indo cia muingi. Kindiki oho ni orotete aria arauga ati marakiriria mirurungano ino na njira ya uteithio wa kibesha, akiuga mabatie kuhe thirikari hinda etungatire muingi. So wasituone kama sisi ni wajinga. Tumewasamea, lakini haiwezekani ati mtu akiwa pale nje ndio anatoa pesa ya kuenda kulipa vijana kuvuruga serikali. Mimi sijataja mtu. I'm very careful what I say. Lakini wamenisikia. We have no problem. Tumesamea watu wote, hata wale walituumiza tumewasamea. Sababu tumeomba hapa, padri ametuombesha ile sala ya Bwana, mtusamee dhambi zetu kama vile tuna. Yeah, see, as we want to be forgiven, we have also been forgiven, lakini tumewasamea. Lakini wakome kuchokoza serikali. Na hatutawasumbua. Hakuna kitu yao itachukuliwa, hakuna mtu atawaumiza. Walifanya kazi yao, lakini wakianza kuchokoza serikali watakipata. Na wengine wako na madharau, kwa sababu hata siku ile walikuwa wanatuumiza, walikuwa tu na madharau. Lakini this time sio kama siku ile. Things have changed. Sijui kama tunaelewana. Bogo wangu sasa ni tofauti. Huwezi dharau rais ameketi kwa kiti na serikali nzima, na uko hapo nje unajiita sijui nani, sijui former what. Usilete hiyo mambo. Na sisi tunaheshimu viongozi wote, viongozi wa zamani, viongozi wa sasa, viongozi wa kesho, tunawaheshimu, lakini muwache madharau. Mwaho wa atongoria a kaunti ya Kiambu ni morete Minister wa Iganda Moses Kuria kwaga gwitikiria makungirio wara mubango-ini wa waki wa kiganda kia EPZ Kenya-ini kia mugunda wa Del Monte na njira ya kwaga kwenderera mwena umwe. Atongoria ya marauga ati ni kieha kuona tafarira cia muingi ikiingirio uteti riri muingi weregereirwo kugunika nacio. Thirikari ni irongoreirie gwaka iganda ici kaunti-ini cia Kirinyaga, Kwale, Mombatha, Uasin Gishu na Busia, toria Waithira wa Nduati aratariria. Ung'ethaniri gatagati ka atongoria a kaunti ya Kiambu na Murang'a wigie mugunda uria mabatie kwigwatira wa Del Monte wa gicunje kia 30% riu woete mwerekera mweru o mwena ukienda kuheo uritu waki-ini wa iganda. Atongoria kaunti-ini ya Kiambu marekereirie makaya mao kuri Minister wa Iganda na wonjoria Moses Kuria makemuria kwaga kumathutukania waki-ini wa kiganda kana EPZ mugunda-ini ucio uria uragucanirwo ni kaunti ya Murang'a na Kiambu. Tondu EPZ ya kwandika andu 3,000 kana andu 5,000 riu kuratuika ati Murang'a kana Kiambu aria mekuruta taito mbere anga maneane ni twaragwo guo hindi tugikia kura twaheanaga kura turi andu a Kiambu na ya Murang'a ikaheana iki. Akorwo ni kurakwa special EPZ kia Murang'a yakwo no ito ya Kiambu. We are not discussing, we are not negotiating, we are not discussing with anyone. That is the property
ya andu a Kiambu. Makiari igongona-inĩ rĩa kanitha wa ACK St Andrews Ndenderu Kiamba rĩrĩa rĩkũhumbĩtwo rĩrĩ nĩ minista wa iganda Moses Kuria, atongoria aya marekereirie mendekithia ma waki wa kĩganda gĩkĩ kana EPZ taũni-inĩ ya Thika nĩguo kũrurumũra riri wa iganda na ũtonga wa kaunti ĩno, ũhoro ũrĩa wĩkĩrĩirwo nĩ atongoria ngũrani kuona nĩ mũbango ũkwandĩka andũ ethĩ mawĩra. Turenda aggregation center itu gũkũ gwitũ Kiambu na turenda EPZ itu kũrĩa Thika getha andũ aitũ tũtuĩke a kũmahe mawĩra marĩa twamereire. EPZ itu yakorwo kũrĩa Thika andũ aitũ makĩria ya 3,000 mbeũ njĩthĩ atũratũra tuga nĩ morĩire njohi-inĩ nĩ makuona mawĩra. Twaka aggregation center itu kũrĩa Waruhiũ nĩ ciana citũ cigũteithĩka. Atongoria aya maugĩte atĩ marĩ maitho gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ wa Kiambu nĩ wagunĩka na kĩganda gĩkĩ na kuona atĩ tabarĩra cia mũingĩ itibatiĩ kũingĩrĩrio ũteti nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wagunĩka. Ithuĩ tũrĩ othe twĩ ma MPs no nginya tukapush certain agendas iria turamenya nĩ igũka ku benefit na anything that probably the governor needs any support to make sure we have the EPZ. Ziri tũgũtũmĩtwo kũrĩ we tukwire ati andu a Kiambu ni marenda kuigua ni wira uriku uraruta wa gwaka industries na factories na andu ni undu wa ciana ici citu ituraga bara. Mheshimiwa Moses Kuria ni tugaikara thi nigetha kaundu kau gathondekwo goke wega na ni tuwe andu a Kiambu finally we are supposed to be the beneficiaries. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithira wa andũ ati. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Lavender, manukato ya kutuliza iliyoundwa kwa mafuta halisi kutokana na umahiri wa lavender. Downy Lavender Concentrate mpya kuipa utulivu na ujasiri siku nzima. Ijaribu sasa kwa shilingi 20 tu. We mwega, rĩtwa rĩakwa nĩ Bishop JJ Gitahi. Ndĩ haha nĩgetha ngũmenyithie atĩ ona tũkĩrĩgagĩrĩra muoyo kwĩna magai mangĩ gũkũ thĩ marĩa Ngai atũigĩire. Na nikio ndi haha niye mwene Bishop JJ nigetha ngurehere ng'ũndũ itarĩ ndugurie gũkũ mwena wa Mombasa Road Konza SGR. Broti citu ni cia 50 by 100 turakwenderia ciringi 450 ukariha deposit ya 100 na cio ingĩ ũrĩhe na ihinda rĩa mĩeri 6 na nĩ niĩ mwene ndirakwenderia. Nĩguo kubuku broti yaku aranĩria na JJ Land Merchants Limited kuhĩtũkĩra namba 0745 950 930 kana ũcere wabici-inĩ citũ haha Kiambu Road Ridgeways nyũmba ĩtagwo Landfill Arcade kũriganĩra kanitha wa Catholic. Gũkũ kwa Alpha Mabati we customer witũ ũyũ wa bata mũno na nĩkĩo tũgũthondekagĩra mabati ma kũgita nyũmba yaku ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Enditũ arĩa mohĩgĩrĩire wĩra-inĩ wao makwendagĩria kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa kĩrĩa ũrenda kũgita kũringana na mĩthemba itũ ngũrani ya mabati ĩrĩa tũkoragwo nayo. Wĩcagũrĩre kuma mĩthemba ya marangi matiganĩte na mũigana wa ibati rĩrĩa ũrenda nĩguo ũhonokie mbeca ũkĩgita. Nĩtũĩ atĩ mahinda nĩ mbeca na nĩkĩo tũgũkinyagĩria kĩrĩa ũrenda oro harĩa ũrĩ guothe bũrũri-inĩ na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tũkoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Tigukuhĩrĩria bypass Asha ni kuhutia Greater Eastern Bypass Ruiru Murera RD Properties Limited. Twina broti cia 40 by 60 Ruiru Murera na mugunda uyu ukomeire Greater Eastern Bypass. No ake mucie kana nyumba cia ukomborithia tondu bypass ino yekirwo rami broti ici nicio cikahaica bei makiria. Thogora ni 1.9 million na cio title deed cie tayari. No kuona broti kuriha na kuinuka na title thimu ni 0740650650 kana utusherere Ruiru Town Star House gorofa ya kana kurigania na Ruiru Bus Park. RV Properties Limited, the best investment on earth is RV.
Today we're on Happy Kenya Clean Toilet Mission. And you're visiting Mama Zawadi live in Nairobi. Come with me. Selena! Mama Zawadi, how do you keep your toilets clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. And kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. Wow, Selena! Nimeamini sasa! Really? Yes! Now that she's part of the mission, the next house is yours. Mbere tutirihete mohoro twigire mathako-ini kuria timu ya Moi Biruri ni irahotire bitika cia mubira wa maguru ma cukuru cia secondary county ya Embu thutha wa kuhota timu ya St Paul Kivote ngucanio-ini ya final. Biruri irahotire St Paul na bao imwe gwa gibugu na kuyukia hotani mwena wa airetu timu ya Kagaru Girls ni irahotire gikombe mwena ucio wa airetu thutha wa kuhota Kanywere na bao inya kwa ithatu na mikwajo ya penalty thutha wa ngucanio kuma draw. Mwena wa volleyball Kamutu irahotire Kagaru ngucanio-ini ya final na seti ithatu gwa gibugu na kwa mwena wa airetu St Anne's Biro Kiriari irahota Gonyumu na seti ithatu gwa gibugu. Bitika ici iratirihirwo muthenya wa ira university-ini ya Embu gatatu guthie region na kahinda gaka tureciria ni tugucinda tuthie Kenya Nationals because we have what it takes. Coaches aito ne marutite wira mwega, arutani ni ma supportete muno na neto invested a lot. We want to thank even the board. We have done a lot of investment. Ne pesa nyingi mtu tutumirete. Tunataka kushukuru Mungu kwa ushindi yenye ametupatia siku ya leo. Sisi kama Moi School Biruri, wachezaji, wanafunzi, walimu, makoch wote kwa hiyo soccer team, nasema tunashukuru Mungu kwa sababu tukiangalia hii mwaka games ilikuwa ngumu sana kulingana na mwaka yenye tulikuwa mwaka ya jana. Naweza sema timu zote kutoka kwa sub county and the county even hata kwa zonals, timu zote tunaona walikuwa wameprepare vizuri. Mimi ni kushukuru tu players wangu kwa hiyo kujituma. I feel a happy man sahi. Ni achievement kidogo. Hata kama tulikuwa tunatarajia kutoka kwa finali, tulikuwa tuna hope tutaenda hadi regionals. The last time St Paul's tulikuwa kwa finali kama hii ilikuwa in 2018. So it is since 2018, hizo ni miaka 5. Na hau niho tugutirihira mohoro maitu ma Inooro hwaini ndugathi kunene tondu Michael Njegani ukorwo gikurehera tabarira ya kirirebe kuria gukorwo akiaririria cigie utongoria wa kiama kia Jubilee. Ritwa yakwa ni Wangaci wa Muriuki. Tucemanie ciehada thaa ithatu mutauri tu na njira ya ciko ni Stanley Kinyajui. Uremine biashara hii bilioni